سورة الروم آية مغنسي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين. فأقيموا وجهك ووجه لكني فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. biye karisu ye hijriya bakele ani kemenani ani binani ani woro saharu jumada al-ula ninye hijriya sankalo duruna bisuinye washeginai miladi nasaro kajate bafula ani mugani nani sankalo tanikele na bisuinye watanai ambe dawda bugu masjid raja wambo kono. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأقم وجهك للدين حنيفا إلى آخر الآيات. يقول تعالى على بافو مسمين كروتا لندو فسدد وجهك واستمر على ديني الذي صراه الله لك. ala ko cidema ani hada maden kelenkele ako inya tile inya jo ikinya tile ika dume dina ka dina minni ala ya kima sariyai min al-hanifiyati millati ibrahima dina min jengena kabo galon dina bema ka tile chiyama min ibrahima ka dinai alladhi hadaka Allahu laha ibrahima ka dina minni alayi kanda katama wa kammalaha laka qayyatul kamal ka dafaye dafali dambela wa anta ma zalika lazim fitratakan salimata e kafaro kafana alayi da dan cogo nyuma minna ikato fanaka
التي فطر الله الخلق عليها دان شغو نمامي ني على يدام في ونداكا فإنه تعالى فطر خلقه على معرفته وتوحيده على يدام في وندا على دوني دكا أني على كتوحيد على دو أني على كتوحيد على يدام في بدا ودكا هذا مدو وأنه لا إله غيره هذا مدو دكا بلا بيت بسكون كنو فنا كو bato fen site min ka bato cheni ala kelem pewte ala ye mugo da ala ya da ka had abil hada maden biskun kono ala do ani ala ka tawhidi ani kayira la bato fen site min ni bato chena makka ni ala kelem pewte kama taqaddama inda qawlihi ta'ala komi afora aya kono kateme chogo mi ala ka kumala masamin koro talendo وشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى وفي سورة الأعراف كنو ni ala adama don bo akokolo kono ku sharia ko yala ne de te autigi alaiwa ubeke uhu donc la min fule ninye waqimu wajhaka inya utile ikid sukun khalas di dini hanifa dina ye dina minna jengena kabo galon dina be makatile alama fitratallahi ala kadali mana nin dina ala do tauhidi ala kelim pe ka batu foy kana fara alaka anin nin dina nyumaya anin nin dina tana juguya ala yoda ko bila hadama den kelenkele duskun kono de allati fatara nasaliya waye fitira de ni ala hadama don daka hadama den be dara nin kare nin dina cinya anin nin dina kanuni anin nin dina tana koniya anin nin dina tana kayira ko dina jugudo ani ala don ani ala ka tauhidi ani ka do dusugun kon ko ala kelempe de kanka bato ala ya hadama den kelenkele no odade me la hala do de be yele makaboka la hala do de be na yele makaboka komi no odoka o hadisa do be na fo tumami abdurrahman sadi ayenne ayat tawsiri ako ay anshibuhu wa wajhu ila dini alladhi huwa alislam wal iman ako yiresh do ikinyo tile kata dina ma dina min to ko islami ani limaniya wal ihsan ani nyumaya bi an tatawajjaha bi qalbika wa khasbika wa badanika mana ikanye shini dusukunye ikanye shini lanyine ikallanyine ikanye shini ka farikoloy ila iqamati shara'id din ajahiratan iki eyire ikinye shi dusukunye shi ke kallanyine nyesi ke farikolo nyesi kata sariya jolima dina ka sariya munum bangalendo ka salat wa zakat wa sawm wa hajj wa nahwiha dina ka fem munum bangalendo sariya munum bangalendo inyesuma ikajo iki dusuku nyesuma iki kallanyini nyesuma iki ka farikolo nyesuma dina ka sariya munum bangalendo ikujo ko misali ani jaka ani su ani hijum ani nunu na nyogona ikuke wasarayihil batina awa dina ka sariya munum fanane konona feunye konona tawye awa iki inyesi ulu fanama kal mahabbati komi alaka kanu wal khawf ani ala yasranya warajau ani ka jigida alaka wal inabatu ani yere sage kata alama wal ihsani ani nyumaya fi shara'id jahiratu wal batina ani ka nyuma yake sharia munun bangalendo sharia munun dogolendo iku ubeke bil ihsan bi anta abuda allah fiha ka annaka tarahu ika alabato ula komi nyaade be alala fa illam takunu tarahu fa innahu yaraka ni e nyaate alala ala nyaabe ela donc aleko waqimu wajhaka la tafsir ni chogodela abdurrahman sadi fi tafsir karim rahman fi kalam limannan وكف لكو لا تبديل لخلق الله أو أكف لبغته على الدين ولا لا تبديل لخلق الله ما أنا موسيت سك على الدم في ونجلا مويدو كتوسيرهم ما أني
bun kasiri kattawsiri jo yoro mi ambeta tay وشهدهم على أنفسهم ألستم بربكم قالوا بلى وفي الحديث أنا نحدث لا إني خلقت عبادي حنفاء على كن عليك جوندا كوبدا وجنلندو كابو غالوم بما كاتيلي تشنياما فأجلتهم شياطين عن دينهم شيطانين أنا كو يلما كابو كدينك كو يلما كتانغالوما وسنذكر في الأحاديث بنكسر قال بنا فو حديثا ولا أن الله تعالى فطر خلقه على الإسلام كو ألا يقدم في وندا سلامية دكا ثم ترى على بعضهم الأديان الفاسدة وكفي دين جغودو نانا دو كفو يلما ألا يقدم في وندا سلامية دكا dina jugudo nana ka doka ku yelema ucinya kal yahudiyati wan nasraniyati wal majusiyati dina jugu juman nana ka hada madun yelema hada madin kelen be idan wakati ala bidda ka silamiya do dusukun kono dina jugu nana ado de ma ko u yelema ka bo silamiya ko yelema ka bu dusukun kono ku cinya o dina jugu do ye munye yahudiya ya nasara ya majusiya ya wa qawluhu ni ala ko la tabdila li khalqillah qala ba'duhum tawsirikalau doko manahu amana yeminye la tubaddilu khalqallah fatuqayyiru nasa an fitratihim allati fattarahum Allah alayha tawsirikalau doko قل لا تبديل لخلق الله كو الله ني مونيه كو امانه ي لا تبدلوا خلق الله كو اكنا على قدام في نيلما فتخيروا الناس نبي هذا مدون نيلما ان فطرتهم التي فطرهم الله عليها نبي هذا مدون نيلما كابو دان تشغلا على يودا تشغو منك اكنو يلما كابوكا فيكون خبر بمعنى طلب wala munu nya tawsirin nin chogola ala yang kibariya de me kibariya li mindo ka fendo de nyinanfe anyuguna be qur'ana kuno ala ka kumala masamin korota lendo o man dagalahu kana amina ni mugo min donna alikabay donna haramula doro hakili sigi ikera hakili sigi mugoy tawsir kara ko ni aya la nyine munyi parce que mugo do be se kado haramu kono ko do buso ala fana ko ومن دغله كان آمنا ni mugo donna haramu kono hakili sigi bika kaba ikera hakili sigi mugo foyti soro bo ni mugo do ko amma sisa mugo do fana be haramu kono ko do bi soro ko bu soro aw ben ni aya abo o jabi chogori wala ni ba fe ko jabi tawsiri kelaw ka tawsir min fule ba jabi node iba fode o man dagalahu kana amina fayakunu qabara bimana talab nin kuma nana ala yan kibariya me kibariya li min do fendo de nyini nan fe mana ni mugo min do na haramula ay hakli sigi kaka akana tora la sama ni mugo min do na haramul kono haramu dunken hada ma do ay hakli sigi ka tigi ka kana fenjugu ke mugo la fenke mugo la ka to haramu kono akonni aya ani ewa aya min fulani ni la tabdila li khalqillah ako tafsir kalaw doko ube chogo de kelenye kibari yali dedo me kibari yali min do ala ya nyinan fede an kana ala kaddam fi unyelema ni ala ko ni mo min do na haramula atigi hakili sigi ke atigi kera hakili sigi mo goy ala nyini de ni mo min do na haramula ye hakili sigi kaka kana torala sama mo ni an ko nyamara li dedo ala be dam fi unyamara ni fendo ya be hada madaw nyamara fendo ba be kewa amba fo ni mugo min do na haramuka ni mugo ye kodo la sama le de ma alaka nyamaru kon bato na tunya alaka nyamaru kan bato be hakili sigi katigika akon nimbe ko mo chogode wa haja mana hasanu sahihu bun kasir kon ni mana kanyi asale ndo fana wa qala akharuna tawsir kirawere ko don ke ba wore ko huwa khabaru ala babihi ko kibariyali de lo amba to a chogode la ayay na chogomi amba to a chogode la wa manahu annahu ta'ala sawwa bayna khalqihi
كلهم ني أنيا آية انتو أتشغلا أمانة بكي مونيه على يهدى مدين بدا دالا كني دالي تشغلا في الفترة على جبلة المستقيمة على يهدى مدين بدا كودالا كني نيني اوا لا هلا نيوما لا هلا كسيلي كو بلا بيد سكون كونو بيد سكون كونو هذا ما لا يا بيدا لا هلا كسيلين دكا كسيلي بلا يد سكون كونو كيدا ودكا لا يولد احد الا على ذلك مغسيت بانغ مغسيت ولو فويبه ولو على كدان تشو نيوما اندكا ميني على دوني ولا تفاوت بين الناس في ذلك hada madon te bonyogon koroni oye o bede kelenye ola hada made be ala ya bedda dina kisilende ka ala ya bedda danchogo kisilende ka ambede ye kelenye ola mo be dara danchogo kelende la do ko aya la nyini ode wali haja qala adad min al ulama fi qawlihi ninde koso doni ke baga jata o doko nin kumala la tabdila li khalqi allah ay li dinillah ko yelema bagate ala ka dina la yelema bagate ala ka dina la mana ala ya hada madembe da ka be danchogo ke kelenye danchogo kishile me minye ala ka dina yelema bagatola do yo ayen korokoye me ni hari saadi ka tawsir laje ale ko la tabdila li khalqillah mushi te se kala ka damfe nyelema ale aya korike munye ala ye danfe da kabila dancogo minna mogo si te se ka danfe nyelema ka bola ka dancogo la kabila dancogo werela la tabdila li khalqillah ala ya tawsirin ninna bon bun kasiri ya tawsiri hada madembe dancogo kala ala ya hada madembe da dancogo kisilende ka abeye kelenya wala me ala ka dina min fana fule ninye mogo si te se ka ala ka dina yelema la tabdila li khalqillah ay li dinillah مغتسك على كدينا يلما قال البخاري قوله لا تبديل لخلق الله بخاري كو ني على كو يلما بغتي على كدام فيونا لدين الله امامنا البخاري كو على كدينا على يدام فين بدا دانچو كيسله كلن كلني دانچو من كاكا كي دا كي بلا او دانچو لا من على كدينا كوني مغتسك كو فنا يلما Bukhari ayen koroke ninye akoli dini lai bo imamuna Bukhari fule alebe hadisa dofo na ye hadisa fo abe aya dofo Qur'ana kono akalla nyine munye imamuna Bukhari kachaya oba kata sorola ta chogola shehuli Bukhari kono akacha nimmo mimbe hadisa kono lugha mimbe hadisa in kono alebo o lugha tafsir no Qur'ana de nako لا تبدل لخلق الله لدين الله أبا في قوة تفسير تقول القرآن آية لا أقول لكم خلق الأولين ومنا آية دي كنوا أي دين الأولين وننا آية دي كنوا ما رسوائب كم غدو نوكو أونت الله جابا ولا إن حاجة إلا خلق الأولين أنكو يرو لك لنشوف فلا بآياتنا خلق الأولين به خلق الأولين به خلق الأولين أنك مغفلو كجوجو فلانين أم بانك مغفلو كجوجو دكا أنكو آيات توصير لا خلق الأولين أم بين مغفلو كدينا دكا أم بانك مغفلو كدينا دكا أنكو كلنشوف فلا بآيالا دونك بغاري فلكا ewa khuluqul tabdila li khalqi Allah alif leka waya indeke ka tabdila li khalqi Allah tawsir li dinillah ko parce que khalqul awwalina dinul awwalina ko ewa mughfulu ka dina wal fitratu al islam ko fitra o islamiyade wa awrada an abi hurairata bo tumami bukhari bonda don nin chogola aye abu hurairata ka hadisanati qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ako abu hurata ko la kaciden ko la katanuna kishibaka mami mauludi ciden ko densité yuladu illa ala fitrati densité te nobe bange nobe wolo fo abe wolo abe bange dina de ka fitra de ka fa abawahu akabange baga fula yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajjisanihi
aka bange baga fula de ba ke yahudiya ye ube aka bange baga fula de ba ke nasara ye ube aka bange baga fula de ba ke majusiya ye tile batolaw kama tuntajul bahimata jamaa komi ni ewa baga na ba aden wolo na tilo dafalendo gerew dafalendo hal tuhisuna fiha min jada'a yala ni baga ba aden wolo abana baga denne atilo tigelewum be wolowa ani gere tigelewum be wolowa gerew dafalende be bo tilo dafalende be bo baga marala yere de be muruta ka gerew do tige ko ale bo ketta manse baga tigi yere de be muruta ka tilo do tige ko abe ketta manse mais ani tilo tige ma wolo alena ka gerew na ka tilo dafalende wolola awa ci den fana ko hadamade be ifana be wolo o cogodala ibe bolo dina nyumande ka ibe wolo silamiya de ka me ka bange baga fula de be yelema komi ni baga marala baga deni ni atilo dafale na gerew dafale mbora cogo minne ale yere de yutige de ka yelemali kala de awa e fana ka dembe ani silamiya de be wolo e de ba ke yahude au bange baga fula au de ba ke yahude ou be au de ba ke nasara ou be au de ba ke majusiya summa yaqulu o ko fe ciden ko fitratallahi allati fatara an-nas alayha ako ode alaka dancogo min alay hadamaden be daka la tabdila li khalqillahi fale bagate alaka dinala zalika dinul qayyim ode ye dina mi natilelendo ode dina mi natilelendo wala nantara abdurrahman sadika tawsiri nafa jumambo fanalla na leko akana la ka danfu alay fitratallah alay de ya ka danfu unda la tabdila li khalqillah mo shite se ka alaka danfe nyele makka bo chogola ayala ala ya daka bila chogo minna ete se ka bo chogola ka ke danfe wore ka chogoy abdurrahman sariba tawsiri nafa juma benina nafa min benina ko do tumbe ke jamana nunun kono qurafati ko de do nu ba fo ko hadamaden be yiri bulu yelema ka ke wuriye ube abe juru yelema ka ke sai ube aka berebe yelema ka ke sai ube aka kolosu be yelema ka ke sai ube do be se ka ko ewa kono ke baye ka ferima na tara doro yelema na ka ke kono e bolo ube nu ba fu ko hadamaden do be ko abe yelema ka ke warai la tabdila li khalq lam wasite se kala ka dam fenyelema ala ya ka damfen da kabila saura minna mo site se ko yelema ndel laka ni mesera sheri ibn bazima aben ni fotuma mu ya nyine ngani ko sugula akola tabdila de khalqillah mo gote se kala ka damfen yelema ala ya damfe da ki bila dancho ko minna mo site se ka o yelema ko bo dancho la ka bido dancho ko werela mo gote se ola ala ya ke damfen fula de ni be tesa ewa teskilu asakalu kabo saura werela kado saura werela ala ya ke damfen fula dronde jinna ni malika de be se ka yelema malika be se ka na yema hadamaden saurala jinna be se ka yelema kado hadamaden saurala jinna be se ka ke sae jinna be se ka ke wuluye abe se ka yelema kado kana ema jakumani saurala ala ni ke malika ro jinna de nu be do saura werela shakil werela me hadamaden tede hadama dawun tumbe min ke taqyilu ba fo sihru taqyili ubi nyaawde dabali o dabali sugu be ke nyaade la nu ye e nyaade beli doro fendo be ke nya koro chogo dola ka soro o fe masina ato o chogola o nyogona de nye firawuna ka dabali ke lawtay fayja hibaluhum wa isiyuhum yukhayyalu ilayhi min sihrihim annaha tis'a tumami firawuna na kan mugo uyuka ewa juru bila anuka berun uka juru nuka berun uka dabalin koso uka juru nuka berun kera musa nye koro kake ko mube tama kasorutunde tama aya sura la ya fa ya wure kono saharu ayuna nas wastarhabuhum ala ku yem mugo de kan yew dabali kam mugo babaga waja'u bi sihri ajim unana ni dabali bade ni dabali sugu ye dabali korte bani dabali bado de ni ka hada made nye korto ki nye debeli fendo be kinya koro chogo dola ka sura to chogo la raba chogo la hada made mba chogo de la
ede nya korote kera ede nya la kera ede nya koro komi wara sino hada madendo iri bulu kera ede nya koro komi woro komi wori sino iri bulu do de e nya de dabaliga donc an kan ni famu la tabdila li khalqillah ala ka damfe nun tunye dabalu de na tumbu bolo haqiqatu la de dabali do no be hada madaw nye dabali anyon del la kateme ambe ala del minye misiri nindi ala ka ya fama adella ka nyogona fo kanto karo misiri de resula siglen bin krefe nyenni sugu nyogona fo ko hada maden tayele made uba ko ku be fengo fenyele mabe ba chogolo be mo nyaade dabal akwa nyogona kera le yerela akwa tara tereke do de fe abenin ko suguke kwale ko he ete fugariyar bilani ni shetani ko ni mana ko ikan nunun dabila ete se foila ete nunun dabila ika tobe kabo nununa hu sigile doro aya ka korosu de bilate korosu kera sade anyele yakoro aka korosu u kera sade ale sirana ko be wala ko sigi akoy sigi kolosu ba chogola koy mindo nyaaki nyaadela kolosu be kenya koro komisa kasoro abu aba chogodela wala nin dabar sugudero shihiru taqyili de do mais sino haqiqatu la de hare munun tumbeta ku bedda ube kolodo disi kono ko nyosusu disi kono nyo ewa koloyi nyosusu koloyi anobe ta boddugo kolo kana wulila uba fo ku bu nentike ani munun flet nu tumbe yalu sugula ube muruke u kono late ki abe shihiru taqyili abe dabali ata kono ka koy abe ede nya koro ko aba kono ko ata kono ka koy e nyawde dabalira la tabdila li khalqillah ala yedam fen da kya da abla dan chogo mina mo site se ko yelema men nunu nye dabalude nu be hadama daw nye dabali kan ko suguke mo ka fam foyte se ka dam hadama den ala ka dam fen yelema ka bo chogola ala ya ke hade wa dam fen fula doronde nu be do shekel werela jinna ni maliki abanna sino ka fo ay hadama de ko be yelema ka ke ware ube mbi yelema ka ke fali sisa abengalo utumbe hada madu nyaade dabal shihiru taqyili ube baton uba famal khumur o tinyati asila we ni anya abdurrahman sadi kat tawsiri ale ayen tawsir min no faida yewe mo sitte se kala kadam fenyele ma ka ke dan chogo werela ala ma ke minna o kofe ala ko wambe yoro juma ومعنى هذا الحديث ni hadisa mana yemunye qad waradat ahadithu an jama'ati min as-sahabati dun kasiru ko hadisa jama'u nana kabo saiba jama'u dobolo anni ibn abbas kabo ibn abbas bula radiyallahu anhuma alaka je kabo fula bema anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam suila an awladil musrikin ko bunabas ko alaka cide alaka tanuna kshibaka uya nyininka ko mushriku ka dombe chogori lagara faqala Allahu a'lam bima kanu amilina ijqalahum awa ko ala debudo tumami ala yuda nu tumbali woyara ubena bara minke ala debado mana be ko mushrikun deun ala yuda silamiya deka minu tun koroba yara ubena ke minye ala de bodo donc nimbe ya ira ala be hada madenda islamiya de ka bo odi ato sosoli nana mushriku kaddon ka kola mu'minu dem fitinu munun be sawma baligo ya kuma te wulu tala kuma kele ulu yar janna donde ciren ka sanna yele aye usro ewa ibrahima burabu lamu odi ato silama dem fitini den yereni mi mabalugo ya na fatura abe duwa kono ko ala ka do ibrahima kallamu kono wajalahu fi kafalati ibrahim silama den fitini be sa ulu be arjanna de kono ibrahima de bu lamu sani khiyama ka jo ulu ta do nendo mushriku dendu parce que ulu mabari ya folo ni teklifu kere ka nanyu kafiriya nu ka silamiya do sosoli nana wulude tala sisa
yoro dola doni ke bawo do ba ka hadisa don no fe ciden ko be arjanna de kono nyaami Abdulaziz Rajihi bumbaji kakkalande koroba de do alayere sibe sambi segin ko la sisa alebe min ka ko be arjanna kono alede bode kiriya musiriku dem fitin munum bessa mem doni ke baga woro komi bunu seminu nuna nyogona ulube min giriya ube komi fatara dunkewde yawmal qiyamah do ala yere debu la jarabini ko doye ulu fana be jumanta ni hadisa ko ciden ko ala de bado nu tumbali yara ubena bara min ke ala de bodo wala mushriku ka dem fitunu ka kibariya shi sambo to ala de bolo qiyamah do ala yere debu la jarabini ko doye ni ala yu nyamara ni minye qiyamah kene ka ni minyo ke abe ala ka doni kono hari nin nun tumbale ko yara abe ken nin cogode law be tar janna na yu nyamara ni minye min banna ka ke aya soro abe ala ka doni kono hari nin nin tumbale ko yara atumbe banne ala ka nyamaru kanu be ta janna ba kono wala do ko mushriku ka dem fitunu munum be sawlu bo cogode la me jiya kirila ube konte bani fawka kiri de antu ko sankante salluka antu sudo silama kaburu sola jinya ka kiri la ube konte fawde nofe me lagara ko de sa doni ko ye nyon soso ka kolay do ko be arjanna do ko ay alabu la jarabi qiyama kene kade ala de tumba do be na bara min ken no tumba lo yaro ka ko be ala buro lagara afamura donc silaman kaddon jinya kiro la lagara kiro da wulu ya silaman ye mushriku kaddon dunya jinya kiro la ambu konte kafiru de ante sallu kantu kasanke u fawu ye minyo bange bawo ye munyo be konte wodela me lagara ka kiro la sosolu bu ka kola ye doni ka bawo doko be ara janna kono hadisa u doko so doni ka bawo doko ala de baado tumbe na bara min ko ka ko be ala bulo khayama keneka mais na ya soro mushriki demmi alaye bani fate dina kelena ni fade ye silamaye baye kafiriye comme hare an ka wakati kono sisa furute de me abe do bolo muso ye silamaye abe furu kerecheke ma kafirido bon ni uye den soro sisa baye silamaye me faye kafiri de dembe konte jonfe ba ambe dem konte silamade khairuhuma den ka silamiya abe konte bange baga fula minye nyuma yamba konte wodefe na ya sorofana eye ye silama keye eye kereche muso furu kereche muso te kafiri ewa na ye demmi soron ni dem fitini sara sisa dembe konte fadefe amba konte silamade amba kasanka be ta fa fela defe mana silamiya yoro bange baga fula nyuma dembe ta wodefe dina yoro la na fatura wala mena ya soro fula be ye kafiru de yesa donc bange baga fula kiri de be damawla wani iyad ibn himar kadi samina iyad ibn himar ma anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam kataba jata yawmi ko cide nya kutuba kara dondola faqala fi kutubatihi ciden ko ka kutuba kono inna rabbi ajja wa jalla akunti ala masammin ka bakorota leno amarani an uallimakum ma jahanitum mimma allamani fi yawmi haja o kutuba koro ciden ko ntigi ala ayenya mariya kon kallau kala awte mindo kon kallau kala ala ngabi doy nambe mindo mbe fengo fendo ni awtado ntigi ala nyamariya ko nkawula kalala kullu mali nahalituhu ibadi halalu awa nafulu ni ne ala yo ladaga nka jonye ko dama ko ladaga ye ni sariyaye o nafulo ya ma halala de wote harama bolo nin kuma la nyine munye maka kafiru tumbe bahayra no shaiban wasila munu haramu ya yere bolo ne ala munu haramu yo bolo de ne ka jonye nafulo ladaga ye kadima ni sariya ladaga liye o yima halala de wote se ka kima haramu ye
komi nununye ewa bagawundo haramu yaw yere bolo chukumi wa inni ne ala khalaqtu ibadi hunafa kullahum ne ala yinka jombe da abejengelendo kabongaloma kaseti nyama kanyesi nyama ni mpanal hadisa la nyine munye hada madembe dara silamiyaka ne yinka jombe da dina min jengena kabongalombe makatile alala ne yinka jombe da ode ka be wa innahum nka jon atatuhum sayatinu fa adallatuhum aw shaytanin nanu ma yufili ne yuda dina de kade shaytane de nanu ma ayufili an dinihum shaytane nanu ma kufili kabu ka dinaka wa haramati alaihim ma halaltu lahum shaytane ya fin haramu ya ubolone alayhim min ladagawiya min yaw yere ya bahiranu shayban wasila munundila shaytane de ya o haramu ya ubolone alaya ladagawiya de wa amaratuhum shaytane yu nyamariya an yushriku bi kunka ewa mushrika kenene alayuka fen wore bato ka farani alaka malamu unzil bihi sultana fulan ka fuyani mushrika minni alama delila jiginaye shaytane yu nyamarani mushrika fanay summa inna allaha ajja wa jalla وكف ألم مسمن كبا كروتالينو نظر إلى أهل الأرض فمقتهم أرابهم واجمهم ألا يدقوا كل دنكون لجه ورابو أنو ورابونتا ألا ينكو كوني ننكا جل كسبه مقتهم كريودي إلا بغايا من أهل الكتاب فو كتاب دنكون كم مغفتين منون تورا وكدينا سهلين كساني تشيدين كتشي alaka lajeli min fulen ni kata dugu kele dunkewma anu kuko ko ni dambe ma fo kitabe dunkew mo fitinu munu sabatilen tumbe yahudiya ka sariya ka haqiqala ani munu sabatilen tumbe ewa isa ka dina ka haqiqala fo nu ulute dugu kolo dunke arabuna farafia ala ya be ko konya dambe ma fo kitabe dunke mo fitinu munu sabatilen tora o ka dina chinyaka o ya soro chide machi وقال إنما بؤسيتك على كتشيد ما كنا يجي لأبو تليك فرنكي لا جربي مانا تشيدنيا نيبه جوني تشيدنيا جليا ممبالا أنيبه جهادو منونك كسبالي جهادو منون تورا كرو أو أنيكا دعوة كنونا تورا منون جليا منون بوسرو نيبه سباتي كسبالو كرو ني على لا جربي دي نيوتشي فرنكي لا جربي wa abutali bika na mugo fana la jarabini ye fana parce que ni e tira mugo ma e ka cide nya kana mugo ma fana ye la jarabi de kata mugo fana ma parce que don be so i ka cide nya ma u be tugune e ko be tugune ala ko do be ba fana i ka cide nya ma wa anjalitu alayka kitaba nye kitabu do jigika nye kitabu do jigika la yaghsiluhu al-ma' aw kitabu min nijita ko mana niye jiya ka qur'ana beko ube ya bedo jikono iba surabe doni ke bagaw disikono iba soro qur'ana be doni ke bagaw disikono abe doni ke bagaw disikono jite se ka ko inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun donc ni ala de ewa qur'ana jigi ni ala de batanga wala gadi yassarna alqur'ana lilzikri fahal min mudakkir wala gadi yassarna alqur'ana lilzikri fahal min mudakkir ala ko le qur'ana nuya shimme bagay tasi bagay yala tasi bagabe bay ka qur'ana kala ka tasi nay ni ayaw ya yiranna qur'ana tangalena durusilen do be don ko dusun kono jite se kako taqrawhu na'iman wa yay khajana awa qur'ana sino bagato min be sino wala min te sino wala ba nyana bebe qur'ana kala harisa saraw bagaw do ko konni nyoro koroye munye mana isino hotel isino golendo yibi nyana qur'ana bi kunnade ibe sino wala ibi nyana qur'ana bi kunna de abede kelanya te boy kunna do ko ayi na ko sino bagato ani mu'min ba nyana te sino wala be ba kala mana qur'ana nogoya biye iba kala nogoya la bil yusra wa suhula
ibe qur'ana karani nogoya de na nogoya lendi bolo ni bakala adur silembe kunna do ko la nyine ode summa inna allaha amarani o ko fe ciren ko fe ala yenya mariya an uharriqa quraisha kon ka quraishi kele mi uyere o ukanna fulma fenwo nimba be halaki ka ke komi ne tasuma de mola kana ka dube jani ala kunya muranka quraishi hewa nku be kele mumbu beta unu ka bolola fewni be ku be halaki ka boy do ya akoroke ninyi do ya akoroke ala yenya mariya nku ewa uwele kada dinama uyerebe musirika minanka lagoshi ubori ko ka bonu lagoshi ku yereke haklin tawnye unu mo folo munun temena no tumbe musirika la nku ke haklin tawnye mana ka kuma fuye kuma mimbe kome ku jani kuma mimbe dugu la ku toro kake komin nye tasuma ku la ku jani do ya Allah nyini ko la nyamra ninyi fakultu ciden ko ale ko ya rabbin tigi ala ijja o waqatin yesla qurasin uben kun ci de parce que ya soro fangate ciden no waqati ka quraisun kele ni nyoke uben kun ci de fayadahu khubujata uben kun ci kake komin ni buru iba akari to komi qala ciden ko istakhrijuhum kama akhrajuka ako ala ko alema istakhrijuhum awa makka kafirun labo kama istakhrajuka ulu yi labo makka chogomi e fana ku labo ulu yi labo makka chogomi e fana ku kele e ku labo wa akhjuhum naqjuka makkan ka jihadun ne alabi deme jihadulila wa anfiq ikan nafulun nafaqati ka jihadula fasayunfiq alayka ne ala fana be nafaqati likika wa abwasu jaysan nebas khamsata mislahu awa kele bolo kele awuli kama ikatu kele ne ala be kele bolo duru e kele bolo mimbo o duru ne fana bo ka faritaka don ke ba kun ya misali akera jonjuma badrito alay malika wujigi ku deme kelela wa qatil biman ataka man asaka mogo munun tuguri ko uluke ikam mogo kele mogo munun yi soso qala ko fe ciden ko wa ahlul jannati salasatu ako arjanna dunke mogo sabade do jo sultan muqshitu mogo folo nyema tilele eye masakede nyema de itilele no arjanna dende ya arjanna dunke ye nyema tilele mutasaddiqu awa nibe ewa ikam marafin fana ibe hinnu la fana ka nafulo duma ka kado duma ube sadaqatu duma kon nafulo finance wula muwaffaqu awa ika kobbe fana la yibbe shema ika kuma fotawu ika ketawu yo abe benembe sababa ma alakola ni nye foloye ni masake suguye arjanna denye warajulu fulanna ani che arrahim che mimbe hinna abe nemalike araqiqul qalbi ad-dusukun kafege dusukun jalente dusukun kafege ad-dusukun kafege li kulli ji qurban wa muslim akabbali masrube abi nema be hinnaila akaddu sukum magayalendo katima abali masrube ani islama be addu sukum magayalembe katabali masrube mani islama be niya jolenay fulana sabana warajunu afifu mutaafifu arjanna din sabana ceedo ala yere minake aye afifu yere ala yere minake min jogoy ala yere de yere minake jogoy aba ala yake a jogo ke aba yere mina kabo wali feumma mutaafifu ayere fana ba ayere fana ya ayere ke yere mina bagay fana ka yere jija fana ate amma kote mugotala akera wali nafulu de wa kera wali muso de ayere fana ba yere kolochi ka yere tanga ba kabo wali tama ala ya ka jogo ye ewa ayere fana be ayere tanga fana wali tama ju iyali
ewa ka faru kan na yire ba yire tanga kabo wali bolola few mate mo deli amma kote mo kan na fula te mo deli ale dusukun dilolembe ala de la ba ka ko sin salade ka te dam fendeli ayire ala ya jogo ke yire mina de ka ke yire mina bagaye na makote wali bolola fenna ate mo deli ayire ya yire ko ye fana ayire ya yire mina fana ate mo deli amma kote mo ka bolola fenna ka faru ka ju iyali demba ya tigi fana de fana ha ka fonniya ya le kera yere mina bagay ka mo ka delili to e ka mo ka na folo to e demba ya de tala ayere kelem pewte ba ay ni ya demba ya tigi de mana ka demba ya tigi ya aka demba ya chayari demba ya tigi ya ma duskumbo alaka aka demba ya tigi ya ima to kata adilo damfe una kata damfe undeli ana ka demba ya tigi ya duskundilo ala de la aba ta nyine ala le fe amma kote mugo tala te mugo deli balmoni ala yo kari ke mugo minye ye horo ye yere tay de mais ni mugo make kari bagay bi amma afwa yere jira ka sababu wala ka tamake hada madun ka bolola fe una beddu sun kala ci de boy bolo ite siga iddu sun kala ci et puis ni ala deli masami ni ma ale deli ale be dimi de mais ni hada maden deli dora be dimi ni ma ala deli ale be dimi koron wallahu yaghdab in taraka suwaluhu wa bunay adama hina yashalu yaghdab baytul kala o defo ni ala ka delili toyde ale be dimi koro de koyma ale deli mais ni hada maden deli dora be dimi koro ina hada maden kadi chogo abayele kanima chogo abi wele dongodo chogo akadi chogo kana delili nyeshama de ni koni delili nyeshama nimma ko di bolo nin ko bi bolo o yinege bole yala yeta yetuguni o ya farale nye o yedam fen jogode donc o ya to ala yen nin konte arjanna dewna ayere tangale ala ya ke yere tanga bagay ayere ba yere mina kafara dembe ya tikido fana duru dafara sabade fora letal arjanna dew sabade fora sabad dafara qala wa ahlun nar qamsatu awa ciden ko tasuma dunke duru de do jahannaba dem fana duru dayef min kalli man yalla fulendo mugoda kalli man yalla fulendo kadina Allah fulendo la jabra lahu hakli tala fana hakli min bato na ba yire mina kabo ala soso na la kutoma aka dina la fulendo hakili fana tala hakili min babbali ala sosowla alladhina hum fiikum tabaa ulude do ubaw no fede doro komi hada maden baraka dembayne fo chokomi la yabtaguna ahla wala mala akayire min baliya koso akalanya serenya baliya koso hari ate furmuso nyina yirela aleba wasaro wali musawdela haramu harate dembaye nyina yirela aka dina la fulen koso aka haklin tanna koso hari ate demba ya nyina yerela aba wasado haramu dela amma kote halala yerela ewa wali na fulon abe aya wasado wali na fulon ngana mu dela ko duru ayerete na fulo halala ma yere nyini yere korosi baliyani haklin tanya hari ayere makote yere na fulo nyini la halala nyini la haramu na fulo duro abode nyini duro ko du ninye foloe fulanna wal qa'inu ani janfanti alladhi la yaghfa lahu tam wa indaqqa janfanti mi fengo fe a misera chogo fendo yara chogo ale be tamake daka ni a fesera la bi janfala ati jofenna de ale ka janfate jofenna fengo fen kuniyen na fuluma fendewa o dogo yara chogo ale ba nata do kan na fereli mala bi janfa illa khanahu mana fuite na kam mise fo be tamake ala ki janfa na ya sura ferela bi janfa la nin kera jole fula warajulu la yusbihu wala yumshi illa wa huwa yuqadi'uka an ahlika wa malika aniche dugu teje ni dugu jera wala fela
alete wa dugute je alela koni wala filate shi ale fo abi jamfay ka demba ya ni kan na folo de la sogoma ni dugu jera afere la ka musola doro ya banne abete menoy afere la kan na folo la abete menoy nin kera jole saba wa jakara lu bukhla aybaqilu ya funani ani baqilu tege mangele wal kadhiba ani galon tigela akera jole duru wa sanin zara fana fora irwaye dora sanin zara ya munye alfahisa jogollan kolontigi jogo sanin zara fassarahu fil hadisi bi annahu alfahas wa huwa shiya alkhuluqi sanin zara ye jogo tigi donc ciden ko nununde jahannaba dawunye nin duru jahannaba dawundo ayato be sega kala do be sega kala ha jalika dinul qayyim kotea ni aya nafa babala me masoro madala nanka sorobe anka wakati de ba soro ka nafa prepare latri aya into amba joya inshallah ne ala dire sura iranna kataniro la jalika dunul qayyim aywa min alladhina farraqu dinahum donc ambena jo min alladhina farraqu dinahum an kana fama yoro bo yoro de la ambena jo yoro la dire sura mbato yoro la zalika dinul qayyim aw ninde dinati lenye ay tamassuk bi shari'ati wal fitrati salimati hada madenka sariya mina ani hada madde wala hada madunda dan cogo nyuma mina ko mina huwa dinul qayyimul mustaqim ode ye dina stilelenye ode dina jolenye ode dina sabatilenye walakin aksara an-nas la ya'lamun me hada maden chaman todo de ay fali haja la ya'rifu aksaru an-nas fahum anhu nakibun ninde ko so mo chaman ten nindo ujengena kabonninna kama qala taala komini alakum masamin kortaleno oma aksarun nas walau harasta bi mu'minin alakum mo chaman teke mu'min hari neyo kan o kanude hari ni eyi jija ko mo chaman kake mu'min mo chaman teke mu'mine de wa qala ta'ala lakum masamin kortaleno wa in tuti aksara man fil ard yudilluka an sabilillah ni tugura dugu kolom mo chaman ko bi fili kabo alakasirama wa qawlu ta'ala ni alakum munibina ilayhi ay arajiina ilayhi mana nindina min forate ni ala yauda nindina minka ewa nin fitra minka ni ala ko de dina jolenye o de dina tilelenye ewa aya yere sage kata o de made araji ina ilay aya yere sage kata nindina de ma wattaquhu ay qafuhu wa raqibuhu ayesra alanya kado ala ka kursili baka waqimu salata ay sallina ta chogola wa hiya tatul ajimatu salli bato bade ni ala ko wattaquhu bato be donno kono haramu be toli donno kono mais ni ala nana salli damana togo fo ka kere ka fo o ye salli bonyana kurtare irana ko salli e fembade wala takunu minal musrikina kam akana ke komi mushriku ay bal kanu wala ambena bilaya wala takunu minal musrikina ni ala sorna bersure dersu betan yoro lakata سبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سورة الروم آية مغنسي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم
فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين فأقيموا وجهك ووجل لكني فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما biye karisuye hijriya bakele ani kemenani ani binani ani woro saharu jumada al-ula minye hijriya sankalo duruna bisuinye washeginai miladi nasaro kajate bafula ani mugani nani sankalo tanikele na bisuinye watanai ambe dawda bugu masjid raja wambo kono a'udhu billahi minash shaitanir rajim faqimu wajhaka lid-din hanifa ila akhir al-ayat yaqulu ta'ala ala bafo masamin korota lendo fasaddid wajhaka wastamir ala dini الذي سراه الله لك ala ko cide ma ani hada maden kelenkele ako inya tile inya jo ikinya tile ika dume dina ka dina minni ala ya kima sariyai min al hanifiyati millati ibrahima dina min jengena kabo galon dina bema ka tile ciyama min ibrahima ka dinai alladhi hadaka allah laha ibrahima ka dina minni alayi kanda katama wa kammalaha laka qayyatul kamal ka dafaye dafali dambela wa anta ma zalika lazim fitratakan salimata e kafaro kafana alayi da dan chogonyuma minna ikato fanaka allati fatara Allahu al-khalqa alaiha dan chogonyuma mi ni alaye dan feundaka